E ba vwe m gon vie fev kom sa ka jem. Bo si m ba gen boute sa m ba kon sa m da fe. Vam bon ba yo. De sa m ba jem wè gen moun nan nou. Oh, no, 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 no. Oh, gen moun so gen. Kisha, men mwen wè fwe. Oh, kou do wè la gen moun. You wè chem brale wè fwe. Yo wè so brale. Oui, esko pata de bayan Joe Biden nan fwe. Fly so bot la. Fly jobot, kete fly jobot, kete fly bobot. Je konen you wè chem brale fwe. E mi se konsay ale me vie ka wè nan gen moun nan. Ye ka ouva wè, cheket rad. Ti pou ko pa che an dan cham. Men pou mwen ka pa che, wè pou lem rive, wè fwe. E ou wè tou bon bè piye nan piyo. Men, gade fwe konen glot rejou m'achete se pou $300 you wè che an goud. Fwe ka, wè nek. Ou mwen ka bon, mwen achete bon, wè pou wè pou blaje pa bon kon sa. Pa chake mande fwe. Non, se ba blaze nou gen pa basi yo kati yon ba pou moun furi. Ebe pou chodi ya fwe, lem rive o États-Unis m'a fait comme m'a foutu $1 men. Gade fwe comme mi cheve chie. Et puis tout, même après aller là, fwe. Veyo ak ti kabwito pa chem konon wè men famou. Ki te me gade dan men pou mwe veyo. Mesi, gen moun nan fou mesi.